Okay, yena se na yenchia Emma wakwaba sonko kwanso na detie ene se ene uhwemu a yatena se agude kwan so kwantempon ena yede asia na wo hu se de nsaso no esi ko enra Ghana Premier League etodwa Emma referee Julian Nunoo wone ne tua tedom kote atua wone line 1 Paul Atimaka ena set agbeleto ena Gideon Nikofi womo eka bomu enipa 1 2 3 4 ekoye nyambransem ewo bibiani dance park na ebinom ebisa a lot of questions ena eba enti atena se ebe justice near the other stories making headlines said ya tuja sante kotoko nyamencha de enekwesi Sunday January 18th 2026 the year of our Lord womo ababe drasum dream bia e friend say Kumasi ene preparation nyamedi adoma ahomegye ewo mu na Monday recovery ebetodwa na afi yai training ede atoaso the other days atoaso na ya prepare ede ahia Baseke Holy Stars na yewie Baseke Holy Stars a yene Heart of Lions so ewo game ansana ya baba beje asi eduketeke nananom Heart of Folk so atena Kumasi ene omo abo na iwia ene Young Apostles abo yebeko Vision from Vision ne ene Karela from Karela ene Nations from Nations ene Adriana enti up to speed ena aha eto ja said mini an be kana bro for enti sa ena esiti ekotoko yema we enye setback de beka de ache panifo eno no and some kakra behind the scene come any ade twegu ye any right after the game and yema amanfo bi efa mu no ena yede eba betu ja na bibia no atumi akoso kama your listeners back on osa ye me ofa prekope and I'm say ono a na omunyina keke home tutuefo e wo show so o say enra oko ono afri Kumase edi kotokwachi eko bibiani ono di kotokwachi eko bibiani a lot of messages and aba kotoko fans really they say just a coach referee na disservice to the Asante Kotoko fraternity now mean to me canin semini nyina and some hadwen offer we personal komo and or the two but just a wayare kra of ayare of ayare kra same to benefit sa kwasi asem sa kwasi of ayare yo I'm telling you masa to mami of ayare just a hadwen ayare hosem we me of Anthony and obre ye or noa edi team nachi ekuko pm obia your friend say bibia ni Gold Stars no se time an ka me pe baby o ka kire say go ni to mu no na no ho ye ne style bi na ni age kama obedru fie wayare kotoko nti wayare omo no be manage affiliate o de fasa baby ensuka unless say bibi esi na say nyame so abo a yetimi how many guys ni too many guys ni there no pass I come up with this here na jombe dey no kan asem ba ko pura di nyame eni asem na to no asem pa na to no masa me say ne miti nti me freestyle one that na ya da minute me freestyle bo kra pie kokro nkoto adro kra no me fro ka kra ba no na ye de nti me fro ka me da sa me da ka me chi sa na me de bedru masa ayu de o e dai watchina obe ko yefa enko bi to okay offer me of Anthony name ode kakra atudwa no o se oyare ode ahoden na call bia your friend said dance park say okwa akwohwe game nanso game no the referee ye nti nanso opie mpokoto aduru na wonom hadwen a lot of messages and aba and some there wonwonan basa hadwen nti so many guys ni too many guys ni there no pass over what dey juju akuma mame na enya hoden na ye nyina ye ni kotoko nachi na bibia entiminye nkunimdie kwan so yes yes enti a lot of niema bebre na akoso a hwese obi bedi team achi ni team of support to achi obi anka say mistake ma referee ma dey say robot cry na anase computer some I mean come on football what you see so hu say mfonso eba but me be kire wade bi amo hu say akoa no we nipa bonsem e no yeye e no koye say nyambransem iriti akotoko ne King Pfizer 4 years ago na King Pfizer for no mu lead 2-0 Isaac Oponema enya chance bi di ma is it Boateng that striker bi Boateng or the ball ni man no
referee no Julonunia ehwese for penalty ohwe wie ye no VAR nka ho but no asa eka ase da bia nya penalty o sesa na adwen ogema akotoko but o sesa na adwen referee ya oje penalty ma akotoko na akotoko da from 2-0 against King Pfizer nya penalty ko take whether it was good penalty or not good penalty referee ni hwe wie o se da bia o sa age enye yi e na o sesa na adwen o consult on the line 2 e no ni di nkoma by Yara Sports Stadium obi anya o hwe e na akoye na krachia enei o papa ye referee ni bi o papa ka appointment no committee no ho de mo pe e na moyo monkoso nyo na ebrene krabia ene bedi nyina ye ntam asem se enei utimi deny a big club like Asante Kotoko sa just 3 points we are nti ni akwa Nunoo ni din pa no ye fa ni akwa Nunoo ni akwa Nunoo Julian ni akwa Nunoo we adwuma o Ghana Audit Service honum na aye adwuma na Kotoko no koka na na wanya asem wo ka Kotoko na wanya asem papa libre wo baby a wo ye adwuma na me ba be kire odi enti a deliberate ade okoko ye catch tie wo baby a ye adwuma Ghana Audit Service okra ho onsem na Kotoko ado nsa koka no ebe bie wo nsem nyina so wo Julian Nunoo baby a wo ye adwuma Ghana Audit Service o ho asem na media de me pese o kan nyina se brabonten be pacho ensesa hwe ba brabonten be pacho o Premier League ma se refugee incident na se ekotia baby no mo kotena se hu se e wrong a o mo ba bonten be apologize brabonten na bra be pacho o ye adwuma o Ghana Audit Service honom e na o ye adwuma enkwasa asem sabio mesreka ani mfreni ma asem a o ye e wo ho nyina no Kotoko na ado nsa beka no nya ade a amanfo de becho nya ade a amanfo de becho uko nifa senior high school e na akoye nti Julian Nunoo tumrika bra bonten be pacho sie for sa deliberate niema wakwakoyo no de nti a meka say deliberate ne say hwego we wo de hwe mame obekirem de nti a o kirem de nti a wanyi go no hwe wo de hwe enie corner na aba no dozo ne nya ball no e no ten ye na corner ba ye na Lord Amwa eko ball corner kick no nti enie hwe ahanom e no apagya de ko no yes e na yen captain Samba epem de tum now referee ni kwa akokire de nti a wanyi o se inusa pushi obi hwe o se hwe so akirem o se inusa epushi obi yes wo de hwe o se inusa epushi obi ono e na ekirem ha no o se inusa hwe o se inusa epushi obi okay yen hwe se eyampa se inusa epushi obi a ye nyina ye ba bejaje ball Neil has slid into the net and referee yes ye nyina ye hwe na yen jaje na ye hu ba bi a enokre da o se inusa pushi obi enti eno e na amana anyi goal no yen hwe ba bi a push no wo no okay mama o two angles angle ba ko referee no ekirem a inusa pushi obi nto age foul e de tia Kotoko eno e na no chirichiri mu aha no yes e na me ma yes nti aha na push ne wo no hwe why they push ne yonko a goalkeeper no mum ne push ono ani defender goalkeeper no no mum ne push ni defender yes inusa na okoka so push obi na we eni ho ba bia anya se Kotoko fans omu pedede anase omu rante anase say football mistake etimi ko ba bia but we deliberate or sheda so oba be dis anya mbransam na de tia Kotoko utimi baba by Yara Sports Stadium ebeji penalty e ma Kotoko esa aka se wasesa wa adwen obi anya ohwe na ukọ asumdwem referee ya Kotoko ne King Pfizer 4 years ago Julian Nunoo na ono o papa eye referee ni bi ne ketokre kum do papa hye baabi e wo honom e no mu di sansem hunu no sa ko na 2 years ago humani lantra say ono e na best referee of Ghana this guy on say referee no chirechirem say push course why na push obi mo amon jeje loose bi o ha ya draw bi o ha ya but enye na Kotoko awoso adotofu ya kan mo to atwom na say money wo form ye nyina ye kan bi ba se nkofu be kan mo to atwom pa you sabi o mani susu mo koye adwuma sei na o referee young guy wo so be sa aboni we ya etoje wa na okonkomo so ebe bo so
What you have to talk about? Concommon so a boss. So, one Timmy Panko Casa Oko headline one, Paul Atemaka. Tiedino, may person sound any whatever the case may be, but Julian Nunoo, Paul Atemaka, set a belleto. Gideon ni coffee. I never. Paul Atemaka went in your consortum. Line one consortum. Look at him. Now, kwa we are in a nice mebe, ababe jina honum, at amakotoko. Opportunity say, I be close to Gabono. Was it there be? Yamana basso, Yabona basso, Ketokrakun jina hono. Or no Ketokruno, and fan who send it Tim Crabber Robono. And fat Ketokrakuno, say about Roboni team. And fan on the all pair of football when you into more mocas dreams to create to woman, dreams in the Tipan Kotoko. Dreams in the Tipan and Kotoko. Now, mammy send this our warning way to be as a Yenianum Central for more yen Central Juma, more one crying Kumasin in Kurodo Akaso. Man, they move back some radio station or back a council. Mr. Can with all due respect, and if any master say, I a become BAB, a bicotia BAB. Now, Babet brush away aside that. Monso, Mobajamo dear. Monso Mobajamo dear, Momon Central for Binumwa, a binum your respected colleagues, a binum your senior brothers are. Juma, but more central for Binuma, Maya Mosma Babet Kumasia, Mode more Mohasu Fuka, Modi and Yamakata Manima, Mosa Kutia Kotokono. Ye be Pamunina Mohontuma. Monday about monitor Munina from all angles. Then Yadia bet not ready to cancel Munu, and in some Fubitia Kotoko. Sakotoko for Pecasa, Kenki Anuntumon. Kakotoko for one count Manuntum. Name some Munu way and Koso. Ligaye Bo. Mr. Pobi Yamin Fanisi. Mr. Pobi Kaye, say a ton Yanimunyam, Eddie Amanon Kofo. Nanka he fan idea de be di kotokana has. He fan idea de be di kotoko. Ligaye Bo, ube na media man ebeje, ya shisatuo kwa, media man ebeje, go stars na ebeje. Nana Pinkra, with all due respect, Nana, oh ye Juma. But any attaching committee as a motive, with all due respect, and I mean your professional and I mean corner raw. It's a touching committee grand as a motive amonte. Now Baba Yara the any fortress as will be Bahobedi, Baba Yakwa way no be a say, any Baba Yara the any as a fans security me Japanati. Monso fans the Momian Shasian Costadio, near Diane Kotoko. Momian Shasian Costadio, and Nekatokrakunu Mukotoko, Munsrokotoko, because Chita for Yanko Park. Onkoni etwetwem kakra bi enti referee bia betimi class aba be roboye yakwa we na we yesiu ya besa atana aba yara akwa we ya aba yara ye ne kenfaiz obeje penalty my osaka so wasesa na adwon or rescinded this you know 4 years ago this guy the same Julian Nunoo the same guy oye adwuma Ghana Audit Service Okonifa Secondary School na o ba bia o ye adwuma no bibi na mede mani ato nsem hunu ene nsem fo a wo ye Ghana Audit Service wo no ni nyina beba beda abontene ade a wo call China merebi wo ye ni nyina de beba beto abontene wo yes kotoko ne de okoka na wanya problem wo ade a wo call China merebi wo ye de behind the scene komo nyina beba chekokura ma amfere wo a so obesu hene so awon so mfere so ode aduro be yeso ade akoye wo Suzhou University of Science and Technology e China no ye de nyina beba bontene nsem fun ekwan afa so achieve ye de nyina beba bontene Ghana obi ani mo bi asem such a young chap ade a wo ye Ghana Audit Service any ade a akoye wo Suzhou University Kotokona ado nsakan ye mouth 24 hours and 48 hours. Brabonten be pachaw na abodwukyeremra. On se papa panimu edi timachi call bie wayare papa na yare. Wayare because of your stupidity as a referee. Due to your stupidity as a referee. Na around some e Ghana ne say omo mo ye neutral supposedly Ghana obi anye neutral but your radio presenters, journalists, phobia, they suppose almost perceive we almost neutral. Maybe body mean you be to say Michael Tiaji or perceive we are also neutral, but only neutral.
kotokonya infringement bi na ekotia ekoma ya we are not there to and then Baba Sports Stadium this certain happen no they about to no no they about to page Michael Otia J na make an answer na Michael Otia J suppose neutral no they about to we on kan ho asem da on kan ho asem da on kan ho asem da Gary Smith on kan ho asem da but kotokwa kombe posti no more yes sarcastic near man hunu Michael Otia J kotoko ne ma wo ye nsentwereni wo trama kotoko express so refu hu a me de ne example he is my brother me penasem but senka ekotoko ne koma ya God Baba tour and the Baba Sports Stadium this thing happened there no twa beto no aye commentary kakra to ase but aye kotoko ntino the supposed neutrality no monka ekotia kotoko monka Ghana nkoa na obi oye neutral e wo sports mbia no ekotia kotoko omo ye neutral ni nyina me nko politics mkra the same way and suppose people are political omo ye neutral no omo sa kotia the other way a unim e ho me nko unim obi oye neutral bia o perceive so ye neutral wa Ghana bia in sports sa nkrofo na ye neutral no ekotia kotoko a na you omo de they won't echo it omo echo bas makakra bi na fa kotoko aboboa no wombe echo amankrofo atretrato nti this is bia yewo ni aton yani monyam amaket adwensen mo no kreku omu ade keto kreku mu hwe omu ade nyedoa de ope na oyo de ope na oyo akwa wo mu ntwe na so da Julianu na nya papa na wo bi papa ya adwuma papa no ye referee no papa ya referee no papa ya referee nti ye behwa mane ma we nyina akoso ne ewie a media ma league go stars a league wickedness into mo black star no bekoso akofom saa nkrofo na agba afọ na wie no o ma nya good tournament o mo de ba be prepare o ma prepare anya team bonding de be ba world cup mo ne na asofo so na ehyehyɛ nkom na Ghana be ya de o world cup mu tri so no ma pampa so ye de ya de o world cup suban tantan we ye de ya de o world cup mo ba world cup no we ye de ya de o world cup AFCON po antimi an qualify na wo ma yen trick is a qualify o world cup am ga asemo wi nti yen sing praises to you guys na mo central for no mo nka no kre no a mo ba betena nyambo a Monday no radio stations very radio station Kumasi mo betena ba bekika nsem hunu ni mfrani ma asem e na we de ebo mu nsem e bi komu obi ane hwan no ye ba be ma mo reply ye de mo fisem nyina so be ba bontene some ya mo behind the scene but say players no koye ma asem mo de betena oka ba ye nso ye presenters ya ye de nkrofo yire nom da eno de ma abontene ho ye presenters ya gige masika and de ma abontene ho ye presenters ye adwuma wo radio station ye ntua ye ka 3 months ne akatua mai eno de ma abontene ho ada na de am discuss what dey you trying Monday mo kotena ho a momra ye ba ba bodin wa ha profile obi free sabio esrem no abetena Kumasi no ye no camping or ye analysis stupidity no ye analysis nkwasi analysis tantan e de ati akotoko obi free na class no abetena Kumasi no ye analysis de ati akotoko monkoso na monyo sa ene aha ye ne professional bia ni ye nya professional ethics intina ni atena ha fa won so comment to ase enra eniema e course so me yes some nkan ho asem biom but enipa be num sia so edi team na chi ko obie o ma na fa o ka o yes nkrofo mpa ball but me am so wow and yes still nkrofo you interested in our local league o mo foka Afri Kumasi Kobe first of all risking a life Africa akod bibiani secondly o supporting the team lose draw win everything about no qualms but you don't do this. You do not do this deliberately. Unye sa die we da. Abroche kwa VAR no obi beka say mistake ba. It's true. Mistake ba. Na asam ene etwa bi die mfato ho. Sa referee 4 years ago.
baba bedi kotoko ne Kim Pfizer ma oje penalty de ma kotoko Isaac Opon nema oje de ma no ye kwa akobo osati san na adwen se dabi ono na gi ye ball na mpa o hwe na nye penalty osisa na adwen it was true osisa na adwen 4 years ago kotoko Kim Pfizer na kotoko da from 2-0 ye nya penalty tika ye nya ba akon de atum atika ba akon krachi a ya pagya ni ketokreku apagya ni a o man in Lantra 2 years ago no or rescinded decision. It was perfect. Nobody complained. And this same guy, and then any oh dear, wako baby, corner by a pem dia two net mua, on consult to officials nibi, said your consult to tia kotokono, on consult to womo, nakotokonya penalty would osa san wajeno. 4 years ago, no war referee ya would also ya. I don't know one consult to be because now for our agenda that what for our plan that now our plans that what see news a push will be Bowie no yes umbe tutu because what ferry while conscience and ubidi Julian Nunoo conscience no bedi me wo dozie edaha wo dozie nkotoko no wa wadwuma miefo na esa atete oto wa wadwuma miefo na esa atete oto usuban papa de tu wadwuma wa wadwuma yefo anu mu wadwuma mu ebi ekotokofo enkofo anu mu call China Suzhou University of Science and Technology enkofo anu mu call ho way back 2018 Woma bi na eta atete oto suban a wo me ka club a support crowd e na kotoko fans wa hwe ti be pai nti se wo nam nyina wo adwen wo agenda na mo so yamfa nyemo kumase no wo ye use all your circles leader and you use all your kotoko panyina you need to start doing mafia you need to start learning the game enya kasa kwa kotoko panyinfo kasa no ye more Montimi crown for plan and catch them young ya wo de mo san tena wo catch them young ya referee ya akwai dia be your friends eketokreku dia be ya wasase sankrofo a ewo enkran enkrofo a ewo northern region wasase sa wo mo ene odi omo ye montimi nya agenda bi sponsor sabi kumasini nkwadan kitinkiti ni bi emfa referee ni nwuro mu no mo so nkoye etu robbie on be robbie sao I mean sometimes you need to call a spade not a big spoon. Tetuano no fa last brobe mu asante mampon no mudi referee no say na na ye kotoko first na no fa last brobe mu edi referee asante mampon referee of last brobe mu first na no mu wo wom bie no say na no mo yo enne unya kumasi ni bia odi bo ni bie unya kumasi ni bia me say na nya professional na ye wa ha o enne me kono raw enya professional bia na ye wa ha enti mekan choice kizito ade na de onye ade wampa nyampa na mekasasa kotokofan mekasasa kotokochita ani enti forget about your professionalism forget about your ade na de o me kono raw onti ase anso so camera na anso so de raw enti papa ye frɛ say e chamofosuare na me amama nimunyam kotokono be ye nimunyam mon chase moa catch them young referees no more young. Mon sponsor nkwala ni bi. E wo kumase. Mon fa SHS fo ni bi nwuram. Mo tito sa na post sa. Mo tito na post sa. Huh? And ne kotoko operations kure ntimi nye ni yie. Ye kotoko correct operation. Now we have go fire map on ko nyame fa ni se ne time wo betimi aye sa ansem hu ne we. Huh? Ofa Jerry Asari nyame fa ni nsie ni time wo betimi aye san sem hunu we de atia kotoko ena nya hwe saa na de yebo enya hwe saa na de yebo safuduku betena radio so akasa saa ni akasa ne de ko
me wo me niema ho do bebre fa kotoko ho a fair enough but nye no ne yeka boys na anya ade ayeka but enura performance our boys iputu ye de you cannot begrudge them untimi nka bibi ntia coach enura it was good come on ye nyina nim say mo share set up mo pesa mo pam coach no fine but enura de na ye me coach me nim say ampa ofazito ne ono kwa style ne boys no e kasa kra ne the boys no half more than half of the boys any ni coach no e kwan ofaso no mo kasa more than half of the boys any nye e kwan a guy na say Richard Akotonu mo kasa Akotonu onim kasa Akotonu treaty players ni te say nkwadan kete and ye beba so nya no na ye ka me patch say kotoko na ye problems that are good but yan san trauma freni ma bi nsa me bi nsam fun emfanti akotoko no boys now one problem with a most frimpon and the current kotoko players emu 90% are sample views you must see ID no ye dwuma police service and a koko share dan no mu kodi di nkom behind this omu kra no mu nim behind the scene ye kase ye bobi a chewa we su obi ebo na na apenkra ba so ebo ohini brenya na woni ho biem no anase onka team no ho ne no omumienu pe na exception omu bo mu din oma aka nyina di kotoko na chi nyina oma aka di kotoko na chi nyina obi a problems ada na only player be sign contract Muhammad de beto abonte se mu fidi wo mo enso say na mo jeje boys na 1000 Ghana every month if you mo salary ni nyina yen se me da ho ye enti na no ka say you problems ada na mo charge boys no say Zoom Lion for ba be fa ball a afri ba bi o mo te eno yen se me da me de chro mo hu say ye wo ye how but eno ntin koda on the blind side of na pinkra nim sa ade we ya na ekoso until recently who ye no asolve our contracting and so now multi boys na 1000 Ghana into yes so much 4000 7000 8000 no kotoko player be a tibe 2000 Ghana ni finish kam feeding fee ya trash them say team ni be provide ama wo mu no ni ati wo 1000 enani ba ho na pinkra hu ya na bufu ye no mate so ya 500 nana still awo omo boys no Nana Penkrasa nyewa nka boys nka bebreja kotoko me se Camara ne Samba omo ya willing to stay me na make minim nkomo amadie omo ya willing to stay ba kotonti omo ntena kotoko akoto guy nti boys ne so omo ntena especially Camara ti mo gugu niema any boys na mo jeju omo phone go up mo jigu 3 days na hunya ye ni SHS but mamento amasam so no ye nkomo ada achi bi be baso obi abo na na penkra ba so yi ni papa no mo se kwan na na penkra fa so no mu kasa kra do mu hu bi da o mo ni je papa ne ho se barakoto ne obi asi akoto no ano nya ne be ka ba referee Nunoo suban fun ene de enu akoye ye no ye de kaiwa mo hu ni se nkofo ni mo nsem microphone mo nsem pa ya microphone mo nsem men kan fa na da so time onya FIFA referee so unim near my course so unim ma me kai wo Patrick Papala and amokwaji FIFA referee the same day and I think Roland Adiakwasi Brobe Abdulatif Kadem who no na kwaje the same day so unim kwankra wo fa so mdu shame so unim nti so so ba kotokwa bra be pacho ye hu se mistake dey about the two bia onkrofo anu mu call Suzu University of Science and Technology enkrofo anu mu ya dwuma Ghana Audit Service wo mu kan ho nsem o wo mu do ho nsem dewa aba nti wo small boy like you ye ntena ho e ma me di nsem fo nkire kotoko no it shouldn't happen again enu kwa se bisi biem kra enihu kwase sansem fun we no ebisi biem on say enekwesi wantimi ankwa sorry we ya matadis ni kwa sorry mafo ni bi kura wakotokwa dwaw bra ba kwa se bra me na kwa sorry oba ene kokko ba sorry akadwuma me di bedi ni nyagro kamake kan kwase asema kire no matadis ni wone ne kwa sorry we no no afre ya wo kasa asem me bo awon kwa matadis so kwa matadis so I matter this in here's a piece. Yeah.
So I matter this in and you're wrong, so I matter this in it's good. But my John Wesley Suban power the dead dear no offer Charles Wesley Musubani be and there do Subamu. And yes, boy again. Didn't finch him na call baby. Didn't finch him cratch it, na conny baby, or call baby. So why sorry ma no muko matadis. Yes, Lord Amwad. Why sorry ma no muko matadis no. Why sorry ma no muka sorry. Ebi. Muka sorry Roman probi. And your man probi na sorry. Huh? Nazareth Methodist Church. I want to sorry. Nazareth Methodist Church. Oh man probi. I want to sorry. I want to sorry meboa. Ya two aba so a polling station a two aba e wo Winiba meboa. Winiba na akọ two aba meboa. Afi wo hu so on sem da bont ne. Kotokokwa na wo ko cheating na enra no ho. But wa sorry ba cuz bra. O friend me na what's a bra. Akwa we do nya correct o. Ono na kwa so wa sorry ba o. Ono na kwa so wo Nazareth Methodist Church. Oh man probi. Man probi na akọ Methodist sorry meboa. O moment. So ba ben. O ba ben. Trumpet ya this year no bo. So Bobby. O mobi was all them more. So Bobby. Into offer John Wesley, and offer Charles Wesley, Methodist on the buy no. Say and Papa Wesley mo chere mo. So kwa for time sabe. With all due respect, let me say it. Or time tribe be. Inti. Say kutu say bam no. Yes, akwa we ye na hi pa as guy we. Yes, ye na hi brutal. Into okwa na resolution chimo. Wait, these guys. Media massima wa major brutal, major for the supporters a D team nachi a give a tia lawyer fair coy. Nama cash munkras a mokotoko supporters no. Momia Shasama by a new near more boys no. Me boys no me Nunoo pa by me tear the side of the story no. My relax for the players. Omusu nipa. Yantina ho Emma wo akoto wonso akoto mesha da ba yo dozie. Kutoko administrative manager. This guy no na penkra ne nkasa wo. That guy no ne nkasa. Me blame no for no drone no. Me dey ya samaka. Because players in the bere asisi omutrase na ebokotoko. Na odo omo ma na penkra na wada roma me bo di ankasa. Omo do. Omo so ni papa pa wo yo omo hu bi da. Ne se to aba pa da bi omo to aba ma. Ne o miss ade ketua bi omo wo ne se Kotoko, what your pap mind CID ni obeya o money din ene ni be din komo na koye sa sample ne mae. Ade o moto tuwa bi ni se nana enipa night ni gange up etia player ba kon so mu ade no mo din discipline ato no so player so dey obey discipline no mo dey ato no so e omu se be duru anima ayi kakra bi ene se esa na esa nkwa wo ka bi ma wo ma enye no atwa so na the discipline out no so na be pam na ya pam na na the attack no players no be brave how no me say Samba willing to stay or be extended 3 years amakotoko na nko peso ye no peso extending the contract 2 to 3 years amakotoko but o hye niam bi ni niam bi a na o ye sa no Kamara no de no willing Kamara peso stay ube hu anso atena ga na akosa ma bibia no Gold Stars me na make a kire mo o ye willing say nko be stay Kamara no willing so be stay but niema bi akoto na penkra me hrew akwa na make say me hrew a hwechi kakra e wo administration ho eni omo nkasa o ma na say yin se man central for adwado mo besa be di attempt e complain dodo no o ma na de china adwada musuo mo presenter bi no me china nkeka nsem hu ya be ha do be to say de referee ato ne abo profile nya bo profile na kwada bi obesori adware abetena no so a radio presenter no o ya man microphone so on kasa do baba be can say we are football ebc da kotoko no so wo mo so a benefit from referee decision and you know Mr. No they talk too much no who dey obi make us say we talk too much nyambo achina yeah we do baba be to ne a kire wo say wo kasa too much kotoko na wo be gina ne chi so no ene ne kon so anamo dey popular no we will put an end to that stupidity we have to
na ni nyina koba bisi wo chairman solo nso so sorry chairman solo promise ye no wi ni wie why slow ke kan ho chairman ke kan ho of Alexander Salmenu of K5 mon ke kan mo mo se shisha presenters na mo sa no mo sresre no wo mu amko ano mo sa aka mo kira sem no mo sa aka mo kira sem video ya awa pa fa che me se ma say with data but then say because kotoko ni nyina ye pe ni ye yes Akoshi Junction wa mamprobi ehonom na this guy akwa sorry Akoshi Junction o mamprobi Matadis sorry kasi na honom na akwa sorry and no ntimi ankwa sorry ne sorry ma be 9 na no mbo fu ne so mba ko mbe bisa na sem kitua bi as ne sorry ma wo ono ane sorry ma na ntimi ankwa sorry we Matadis ni ipa bon sama enu akodi ye no when Paula Timaka line 1 line 2 set agbeleto line 2 and a fourth official Gideon ni Kofi what do you want question yes mon fa tribalistic and she team professional by yeah bar leather boy yin na yeah bono why don't you want to be professional huh I shall reference to a Nigeria movie and the will see 229 I saw the will see 229 referee no because get to click about Bonabaso. Now they are now not any professional. Kosuna is Nunoo, yeah, train or Brabant Timber Pacho. Brabant and Sasha Brab come and say sorry. And some fool and then Raukudi. And some fool in the highest order. And then Raukudi and Brabant Timber Pacho. That's simple as ABC. Brabant Timber Pacho. Koto company for so mun soja ni team na chi eja di team na chi a obi antimi nyansa mfu ntie team no na munya asese mo kotokoto ma GF for no kotoko ne so sin GF o I am telling you GF is the mother body of the football association but nya ni tipan ne kotoko adai akwasi adutumi ya mafia asen kotoko na kotoko ye ko honom enye honom ne ye ko ya ye ne eduku that time no kotoko show nice go referee this allow it means one operations was sort of snare what to one majiji adam ana what to one majiji adam akotodo ni man say okasa tiatia players okasa players anim say eno ana munim Mon sorry. And up in Kradaroma, oh, yeah, Jumani, and I Juma das, Yami shroud, on treacher worship, but an anash with you, with the American, no, show a cheek. Kofana, no me Jumani, dear. Nyabika sachere, a hoyebe baho, and when you're none of my basso. I said, Bo mafia, boom, pardon, because it was a mafia, any boom, no, boom. Kotokoye, mafia. I see it me yo. Near Bessa, you win, and I better Kumasi. Any team ben and near board draw and rich, you know. Near any team just have a board draw Kumasi, they are any and I had you know what I remember. Yeah, Bekawi, I'm a teams are Robbe. Huh? Teams are a team, woman rich, you have a Robo Kotoko. Near Saba Kumasi, I have a French Debbie, I know the SICCA. Huh? Now the Kum chess near a board draw Kumasi. Huh? Debbie SCCA. SCCA. Now how United say I know I say SCCA. With the away points, you be losing, you be robbing nyina baba Arabia. No. It shouldn't happen. Inti yakwa we no my yes ya baba yara how there. Ya ne ba se ka see sonny go tinana wada roma makasa bebre mfonso ba mu ada ma fa che me. Ni yi yo me pese wo gileague ni bi. Me pese wo gileague na na penkra. Wo gi na ya nimunyam sheke se de ma. You deserve it because why you juma? Why you juma? You deserve it. The referee, or to turn and 9 said, maybe, referee. What did the results I said about to?
ti Julian Nunoo animguase na aka wan ne wata dis asori mpokra no wantimi anko conscience ebe koso abu awfo